Kardom pinyadab abirtalong penili sa mimonjir singarpi non birtang ton pen arjikta. Langhin hawara mayahin pen patirpi pon si jaipong pathok lamalong ingdeng troksi karbi rongasar amay mate kara mahanggetek arni katalon pon abirta pirang ke pen birta ng palay. Matizong ni phai pho arni anaralo por phai sirachiti mapor malom pen pangcheng ponsing langhin hawar aro amai pho vidya ingtia hin pensi bangswa mai charipong bangswa long alhiaman pen karibiang long rong asar amai pho don sing teron karibiang long rong asar amai chunbang vidya sing terang langhin vdc chairman bir sing timung lapen pinang an man peng gedo ke theke dingatum chetong Labang suamaya long rong asara tuma pan registrar lapen kalendar hei hui rang pon thusi mai mesen ing samjin pen pechut po. Yeningkan sekalong langhin hawar maya long ta nilitum betahini nilihin pen ke betahini an banglo chu bhoy bang ekar birichu pen sibara pe non ke richu abedelo richu akimi abang ke peni ba nilitum haladak tarlang so long siar chupon lo pen pini abang nilitum ke hang pon mane apor abedelo Lasi next time bang nilitum ako richu phan non akimi richu phan ladak langhin hawar kapa pihu hawar long sa tamen nilitum richu customary lo la rongkhang amri chinthong lapu kiling nok bre hawar na tu kacari kecalom customary lo dalapu nihang karbiang long natuta laso tumon ke wan je phan isiwet culture ke pachamlaya phan nilitum boribong lasi pu richo next time richo ke wan je phan nilitum tungai pon bo lasi non nilitum pini ladak jasemet per ba karbiang long ro saramaya tu pindeng sumpot abang ke la choi aki hello pen nilitum meeting long tapang dakpon laben nitumalong basapi kubang dado gaum burapi labang ta bukan pesar pi laben choi aki ku peklang lo laben riso basapi tum riso basa tum ta address do hala bangke laharong pen choi bangke choi bang laharong hala tum ta las suar lu tum bang ta riso basapi tum bang ta la son se peklang pon lo laben ele tum ladak pini jasemet per bangke langhin rong trok kebra sir kep arong atum yela dak customary lo mate team kar biang long ban autonomous council hen penele tom pan nilitum ke hang ateng lo book la pen register mukhala dak na ladak langhin hawar hamaya long anda na pele lo la penele tom la ningkan sek morning 2024 banta kalendar la pipon lo subang ke joinli la langhin aro kagang ma samai so dan toksi yang hang tekan atau begitu kara orang asal masuk acik tu jambang amai lah solusi pacikuk lok acikuk pelok itu mai satu tong kalah kasi atemai tum ke karbi mate hari chok chupia song akai pinak tema lah sini tu mang ke tham thili labente charjung charjak ini hempu bukan terus senjata lahai tadi tu dirjen pon kopi dia athan dong si pini ke pon iklen itu pini bangke hempu da senjata bukan dulu lapente kong lo than dulu anam paru dulu kunes than asal sini tu thok pon je pon masih masuk ke top kijir pon along bangke bukan tam misen sok kecokon nomang de si choklo sini tu mahin banta ason namai padu ponlo ya la itiba si ini namai padu ponon hata itu mamai pun kan cik lo jan bang itu ha 2005 pen 15 pen itu mam hang pathek dat pen cik lo jan tin dan tu ga mamai padu ya si pini bangke pachiku bra chok si bonai lo ya cik lo jan mai da dak si bonai do lo la pen te pini langhin hawar mayam hang tekta ini pada bonlo lapen itu dak batai de tum lamrai ding kono je bisar kindar ke anuga prek tum je pathek dunu le
non bangke semana dim long kala is ana tho parta long bangke is karbing long part na tho bangke sualo tum bisa thap thap re kasini di mohata pulo lason ke arona tang kali sualo doge na hok da bisa ni lasi holo dak ka bisa long alang tum nep dun tame nebri be konani ke chok che phan thegong long nep dun tame ni tu pudun thabe sta ka bisa long hongja nang le rok la ke gangbura tam hodai si alang tum si bisa nang pulo bisa be arong tin tame mane rong si sung pu tame la ke rong asar phan hodai nang lake asino ti wang ilang ke madu organization tum da som kleng kle da sam ni tum hin ban ke chini di lalo Matijong ni Phaiphor ni Bokazan SDO Civil Riding KSA Bokazan District Committee tumpen khat-khati laharizan ang kang malom aron re pen parking kang pupon aputhak pinpur alo kapajerdang. Lason si lapuson aron repen parking kang puat maphan ing hap et nang jipusi KSA Bukazan District Committee tumpen hangponsi Bukazan SDO Civil Riding pinpura lo kapajerdang. Lapen bangso aron repen kang pu parking ing hapon pe pulote theidum akatesong deng nang ko poputa KSA tumpen ningje pontu. Hanjang nang sopen Bisnu Lecture Report Card News. To prangsin nang tu macam ni kadom majalo pininil tum kapilo chalai song Bukazan District Committee pe nil tum ladak civil SDO long nil tum memorandum kipi nang ko alam the bangke lapson hello jela khotkhoti la horiana long haladak parking badang de la gari ke pasang adim haladak abang NOC madang de la dokumen avepin bansi alang tu mangke laposon parking chukhuli si haladak khulilo lapen haladak penangan tu bangke labangso NOC madang de council pen alu dolo satami adhe ka tu bangke labangso dokumen avepin pen badang de haladak taxation dum pen haladak la kupelo NOC madang de kagos avepin men si labang adhe ka tu mangke asu ka tum taho badang de raju parking ka tum taho polai tu mangke laposon si dolo lasi niltum pini labangso natum aphan kethanang tu mangke la hello je haladak jong si lapuson illegal pen lapuson parking nang dubom polutang te ba lapuson jong si RG kiting stami sulibong polutang te karbinglong tumas council pas stami revenue thang ta ledam de pin pen si alang tu mangke lapuson gari stami pang ni repo madang te lapuson akaprek tu stami our side join repo lasinil tum karbilo chali song pen ake hanga bangke la hello ladak bang akin nang sor bangke ingkir nang ji jong si dokumen proper dokumen ave polotang ke la ladak nil tuman la napak lang pon ji long trok sinyal kem ne do la si la lo jong si dokumen ka ve pina long polotang ke karbelong turmas council te son department tum wang pen si alang tum ben la bangso a parking lo an bangke ingkir pon nang ji persen tum hang pon lo Asopothang nili tumda pinang andim ground report long namlo alang tum ahok peda bangke alang tum destination doji alang tum hala EV bill pendang lo kaprek long taka menson do konat pensi konat an ponjima setame ki ong ding alang litum la song bong pendak pinang ana hormu alang tum illegal phan ki claimi phan ka bor ia joine pen pinang ana parking along je aron ri pen la tum piloma hala final destination na dim long ke lia prang setame la tum lahorian khotuti area lom anlut po dak pensi akol tum dimapur in phar dame la son hormu pon lasi laso banga jok che pesinli tumna puji lasi soputhak dame ladak Bukazan law and order lapen SDO civil pinili tum dak dame la solam the dame than dekang lo alang litum prabjin labang soputhak action and poposilli tuman pachini pon la soputhak ke nilitum kachini damate engke ilong ke choklim do la ke MS bongrum parking bodolo lapen longni bangke Balaji parking bodo labang so Balaji parking atum tame alo choklim lo setame latum bangke non bangke pilo up to date kurir la tum expire posi pachini lasi ki ong dong la puna parking ka sulido la soputhak bangke prabjin pen la bangso illegal ke claim tum bangke retar lep nang ji la pen la hai parking bangke ingkir pon lap ni posi nilitum kar bilu chali song bangke hang paso pon la soputhak bangke nitum lang chari dam de lang setame ajak tum knowledge nang pilo la tum ki ong dong mang dimapur de dimapur pen setame la tum ada pen a license pen ka sulido mando lasi taxation department kar binglong tum mas council alang litum bangsi labang soputhak door to door bangke koson pensil atau business establishment bang mas soputhak bangke alang litum check pamenang lang pasil litum chuning report Pinya berta bangke lapan si kangton iklo